A sad idemo u zatvor i to je jedan od najmodernijih zatvora u Europi. Bosanski Alcatraz nalazi se u podnožju planine Igman, tamo živi 190 zatvorenika. Neki od njih rade u zatvorskoj kuhinji, neki čiste i za to zarade 140 eura. Kako izgleda život iza rešetaka, kakve su ćelije, a kakve sobe za posjete, kako izgleda zatvorska kuhinja i što zatvorenici jedu. Je li zatvor nalik onome što gledamo u filmovima i onome što nas je naučio Oz? Sve ćete doznati iz reportaže iz strogo čuvanog zatvora, koji su ekskluzivno za Direkt obišli naš snimatelj Ivan Stipčević i reporterka Nikolina Radić. Daleko od civilnog života, daleko od grada, okruženi visokim zidovima. Ovako izgleda najbolje čuvani zatvor na Balkanu. Ovdje je trenutno 189 osoba lišenih slobode. Tu su smješteni pritvorenici za najteža krivična djela kao što su ubistva, ratni zločini, silovanja, otmice, organizirani kriminal. Tu su pritvorenici koji su nepravomoćno osuđeni na najveće moguće kazne od 45 godina. Za njih nema mrdanja iz dobro čuvanih ćelija, osim kad ih zatvorska interventna policija sprovodi na sud, u neki drugi zatvor ili u bolnicu. Za razliku od njih, manji broj zatvorenika koji služi kaznu do 5 godina u poluzatvorenom tipu zatvora može nešto i raditi u zatvorskom krugu. Zatvorenička svakodnevica je monotona, pa je Denisu drago da je dobio posao u kuhinji, iako ga kuhanje ranije nije zanimalo. Cyber kriminal, haker. Ova trenutna kazna je 4,5 godine, ali imam još procesa koji se vodi protiv mene, pa će negdje 5,5 godina izaći. To što sam ovdje došao jednostavno bilo je prebacivanja, hakovanja računa različitih firmi, bankovnih kartica, prebacivanja na moje neke račune. Dakle, nisu identifikovali. Malo je teže bilo ući, ja sam probao da sakrijem te neke digitalne tragove koliko sam uspio, ali eto ne postoji savršen zločin. U novi zatvorski kompleks u Blažuj na Igmanu preselili su i stare zatvorske zgrade u centru Sarajeva sredinom svibnja. Videonadzor je kakav nema nijedan zatvor, mislim u Evropi takav. Ne znam, dobili smo najsavremeniju opremu, oružje. Sigurnije je dosta nego što je bilo u centru grada. Izgradnja i opremanje novog zatvorskog kompleksa stajali su oko 11 milijuna eura, od čega je gotovo polovicu financirala Europska unija, pa je zatvor u potpunosti napravljen prema europskim standardima i pravilima. Njegovom izgradnjom rasterećeno i preostalih 5 bosansko-hercegovačkih kaznionica. Za razliku od ranijeg kazneno-popravnog zavoda, odnosno prostorija kazneno-popravnog zavoda, koje su bile kapaciteta za 90 pritvorenih osoba, sada imamo 160 pritvorenih osoba u ovom jednom objektu. U ovom drugom objektu također 55. Pritvorenici su u ćelijama u kojima je smješteno maksimalno do 4 osoba, a zatvorenici mogu boraviti i u zajedničkim prostorijama. Imamo TV, krevete, sve ono što se kaže, higijene, hrane, sve tu. Kompjuter nemate? Pa nemamo, štete. Pravo posjeta strogo je propisano, a svi posjetitelji prolaze temeljitu sigurnosnu provjeru. Za razliku od zatvorenika koji imaju pravo na posjete jednom tjedno u trajanju od sat vremena u dnevnom prostoru, pritvorenici imaju pravo na posjete eventualno 15 minuta tjedno samo uz odobrenje suda i isključivo preko ovog stakla. Uz uobičajene zatvorske rashode koji stoje oko 5,5 milijuna eura godišnje, računa se da su troškovi za svakog zatvorenika dnevno 27 eura, ali uvijek ima i nepredviđenih troškova. Lica koja borave u ovoj ustanovi u većini slučajeva nemaju zdravstveno osiguranje, dakle zavod pokriva sve njihove troškove, počev od stomatoloških usluga do najkompleksnijih medicinskih zdravstvenih usluga. Uz stalni rast cijena nije lako sastaviti ni jelovnik za zatvorenike. Doručak imamo puter, med, mlijeko, hljeb naravno, za ručak ćemo imati pileće batake s rižotom, salatica, desert i za večer ćemo imati pržene pečene kobasice na roštilju, neka voćkica i to je to. Pritvorenicima se ručak nosi u ćelije. A sada da se može nešto izvoljevati, ne može, ipak je zatvor. Kada se radi u privatnom sektoru, restoranu, znači gosti uvijek u pravu. Ovdje baš i nisu.
Nije nešto ko u filmovima, ko što je bilo nekad na filmovima kad vidite, pa to vrijeme je prošlo, to je bilo nekad. Sad jednostavno vlada policija, neosuđenici, postoje pravila koja se moraju poštovati. Prenesi moj pozdrav. Iako je mogućnost bijega zatvorenika svedena na minimum, čuvari su uvijek na oprezu. Je li tko u ovih mjesec dana, 2 mjeseca pokušao pobjeći? Pa nije niko. Za potpuno beshrabrenje od bijega vanjska barijera su 2 žičane ograde sa žilet žicom, ali betonski zid visok čak 17 metara. Ko preskoči slobodan je. Nudi to direktor zatvora jer zna da zatvorenici rijetko pokušavaju pobjeći preko zidova. Oni koji to uspiju iziđu preko vrata.